fa de nagaga fa raha lany ndray tsara nagnonofy fa izy raiky nagnonofy. Ny antony tagnatin'ny Josefa tao efa nisy fo tia manompo. Jereo moa vao nalefa tagny an-tragnon'ny Potifara izy natao andevo fa niafatra mihitsy le patron hoe grave nga ty raha anompo, avahako ny manompo sy ny tsy manompo. Araka le volaniko takeo hoe agnaty fo izy io fa tsy amivavaky eto fo. Zay mahatonga ny olona Baiboly miteny hoe ity fireneny ty izy de manaiky ahy amin'olony fa ny fony lavitra. Zay nefa le tadiavin'Andriamanitra fonao io fa tsy molotra anao na deviny sorana lokomena aza tainy tompo. Zay le izy ravany manaiky an'Andriamanitra ho tompo. De tsy vitan'izay fa ny atao hoe manompo an'Andriamanitra de mino azy sady mahatoky azy. Mba mahatoky ve anao fa Andriamanitra hitariky anao? Izy moa rehefa ndraikindraiky atsika zany rehefa misy amintsika tady tsy ho hita zay tsony le finoana ao anatintsika. Zany ny ankamaroantsika rehefa manam-bola nda mandeha pharmacie vidiany Fervex. Rehefa misy raha ty zany efa tsy miasa tsony ny finoana io fa izy raha vao tsisitsisy vola aviady anao mitrako tagnana anao tsisitsisy vola zay agnaty poketra reko mitrany tagnana anao miteny amin'ny tsy fantatra aby izy magnano délivrance satria ko tonga l'hôpital agny mety rehetsy raha tadiavaka amin'ny atao izy alako aketo izy foko. Maro amintsika zany raha vao tsisy raha vao tsy alainy de mandram-ponona fa raha vao misy vola de tianao réglegna amin'ny mbola dolo raha jiaby. De zay le magrave an'io fiaragna amin'ny tompo io. De misy olo zany lasa ohatran'ny tezain'Andriamanitra agnaty tsy fisina satria igny mampatanjaka ananjy, igny mahatonga ananjy mivavaka fa tompo atalata androany fantako fa vola mbazariny na mbola tsisy raha agnaty poketrako fa agnatitra anao agniraka goeka anao goeky ino iya voatognotongona aby raha regny. Tamin'ny andro zany Israely papeliky nalatsaka aninao manana tabalabalanao mino za tompo grébi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 b de ozy tompo hoe matsatsara lahy madamo tao ozy tompo de jereo moa fa tegna tonga tokotry raha regny fa déclaration ananjy amin'io mipopoaka tompo dernière minute anao nomaly nagnamena hena antsasakilo fantako fa omena kilo raiky mihitsy anao niany matanjaka na raha volagnina regninao fa mavesabesitra tsara be fa raha vao izy manomboka mitimity tsy hitatsony tsy hitatsony. Zay mahatonga izy io hoe avy agnaty fo izy io. Raha vao tsy avy agnaty fonao ny fanompona tsy ho elanao de agnisan'le olo miala mivavaka regny. Tsy agnaty fo le izy fa ivelany tsy natura zany le izy ohatrany hoe mbola misy fijerevagna olo ao raha vao olo nijerevan'io na dendeagna ananjy de izy fa tsy hita. Raha vao olo nijerevan'io niteniteny ananjy de izy fa fio. Raha olo jerevan'io tsy mifagnarakaraka amin'ny atodao izy fa zafady zay barakay tainy tompo ianao. Teboka magnaraka ny atao hoe manompo dia manao ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dinio ely manomboka amin'ny fidiram-bolanao, asa fivelomanao, fitondran-tegnanao andavanandro. Anareo zay manambady sitrapon'Andriamanitra ve nambadianao ramosenao io? Sanao ka le nenatrena pogny karakoa very atody zay very atodiny dizy nakatra igny agnatin'ny tsakim-barin'olo tsisy ny invité fa de fa izy igny zay rony zao fa tragno raiky tsisy olo tsy mahafantatra tsy fomba hely tsy fagnajagna ray aman-dreny hely fa zareo nefa tragno raiky tompo any hitahinao dinio kely zany araky ny sitrapon'Andriamanitra ve izy anefa milaza fa izy koa osinareo mangataka zavatra araky ny sitrapoko de ho ataoko zany za meko anare zany
zany anao maloha zany anao le andeha angataka zavatra amin'Andriamanitra io mila hitan'Andriamanitra hoe mifagnaraka amin'ny sitrapony fiainanao, fitondrantegnanao. Io mbola tsisy idirana vavaka marobe aby. Misy olona nerevagna tsy mahay mivavaka efa mahazo valim-bavaka. Misy olona mbaratongoniny amin'ny Zagnahary zany aby tsy hainy, fa izy ndraiky mitandrina raha vao fantany hoe fahotana io, izy tsy magnano izy. Zay nefa le tao hoe manompo an'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tainy tompo ianao. Agnisany ihany koa fanompotsika an'Andriamanitra dia ny fagnampianao ny hafa sy ny fitiavanao namana. Fagnampianao ny hafa sy ny fitiavana namana. Dia ozy Baiboly hoe sahala amin'izay ataonareo amin'ireny kely madinika regny ozy no ataonareo amiko. Fagnampianao ny hafa sy fitiavana namana. Izovy zao olo mbo vavinampianao. Io tsy voatery kristianina, io tsy voatery ava, io tsy voatery zay olo tianao foana, fa raha vao izy tafiditra agnatiny hoe ny hafa dia fa Andriamanitra zay mikonty agnatin'izay. Zay nahatonga an'i Jesosy Kristy indray andro nagnano fagnohara hoe no na ozy tsy namenareo hany, nangetaheta zao tsy namenareo rano, na rary zao tsy nivanginareo, tagny amponja zao tsy nitsidinareo. Dia mba nangarongaro loha moa mpianatra mba noviagna marambozy fagnalibaraka raha ny kongonao. Dia izy iny ho Jesosy tsy zany zay tsy ataonareo amin'ire kely madinika reo ozy tsy ataonareo aminakahy, fa zay ataonareo amin'izy ireny ndraiky ozy ataonareo aminahy. Dia mba mipetraka fagnontaniana hoe mba izovy olo mba efa nampianao, izovy ny olo mba tianao. Anao fa mamaly anazy. Io tsy resaka fitsikitsehana oza fa toe-po. Mba manana toe-po tia magnampy ny hafa venao sa anao le magnometsiny be tsisy varany nampiana manositry soavaly be tongotra. Azy mimonimonna rehefa magnano raha tsara amin'olo, fa Andriamanitra mamaly zigny aminao fa tsy olo. Io olo ndraindraiky anao nambara bonjour aby tsy foiny, nefa izy avy nampianao be, fa na bonjour aby tsy foinao nanjy an-dalana. Dia le tenin'i Jesosy fotsiny tadidio hoe zay ataonareo amin'ireny kely madinika regny ataonareo aminahy. Dia zavatra andesinao agnasitrananao fonao amin'izigny ho an'Andriamanitra hoe nanaovako an'igny. Dia azaragny monimonina eky. Re ndraiky mbola hitandrefy raha zonjareko, ala heloko dignitra anazy eo, zanoa anazy eo, fagnanovako tamin'ny olo re zay, fagnampiako fiangonana izy eo, raha nataoko paster izy eo. Tsy atao zay ny fiziko fa nataonao izy igny tsy nitiren'olo no nagnano izy, tsy nambagnana basy. Dia amin'Andriamanitra anao mandigny valiny fa tsy amin'ny olo. Koa i olo i dia ndraisanao ke pa olo tsy efa nampianariko anao zany, olo matetiky ingrat daholo, olo matetiky tsy mba mahita raha tsara ataon'olo, raha ratsy ataonao ndraiky hitany. Oh malaky anao mandrora hitany, mandrora tsy manandrora moramora fa natao hoe haka, asiagna sirany aby raha jiabijiaby igny hitany igny, fa le tsara tsy hitany. Nameko ohatra kely zay no ndraiky andro e, re moa zany mpivady na ny mpianaka na olo mpifanerasera, koa namoaka le voambolagna hoe fantako ny anao e, afantaran'igny ro io ro tsy raha mafoaka koa izy zany teny hoe haiko loatra anao ozy, haiko karaha posiko, posiko io mety narigny fofondrana imbo izy dia anao zany nataony nangitro. Zay le fantariny anao, fa tsy anao hoe intelligente, tsy anao hoe homme fort, tsy anao hoe olo magnanakory, fa matetiky le raha ratsy. Dia indray andro amin'izay Jesosy mba nagnotany mpianatra koa hoe anareo mandehandeha amin'ny tany mbo anareo agny io izy, izovy mbo arignesinareo raha volagnin'olo mahakasika anahy. Tena nonotognotakey sasiny anao Elie, anao mpaminany karanjany hone, anao karanjao. Dia Petera raiky mba namarigny valim-pagnotany agny hoe anao le Kristy zanak'Andriamanitra vely. Dia ozy Jesosy tsy nofo aman-draha mahatonga anao mizaka zay, satria ny olo mitafy nofo aman-draha tsy mahay raha vanta.
dia efa miomana zany izy koa ohatra ka le olona asianao soa tsy namaly soanao dia efa zay indray din'olombelogno e. Jereva mizanakanao voteraka mo ataovy rano tagnana ake vitsy amenanao zay fa ampidiriny ambava fo. Zaza madinika reo asivy mosoara mo na vola na tsy haiko ino na kapa iba zaza sagnatreny vava. Nataona amin'ny tagnana ake reo fa ampidiriny ambava dia agnaty lohany. Zany ny olona zany managna natiora tsy mahafantatra fa tsy ny tegnany. Dia anao zany efa azy miasa lofa izy koa anao nagnampy olo mitodi amin'Andriamanitra hoe avy aminao Andriamanitra agnanovako izy. Amen. Izy koa mandinga olo amin'ny malzigna anao marary fo keo ay. Fitiavan'Andriamanitra anao dollar ignesanao lesoa zany. Amen na. Agnisan'ny fanompognan'Andriamanitra any koa ny fampiasanao ny fagnomezam-pahasoavagna anao. Zay nomen'Andriamanitra anao. Ampiasainao le fagnomezam-pahasoavagna. Io fagnomezam-pahasoavagna io rehefa isan-karazany izy io. Io koa le azo sokajina amin'ny fagnoarana nataon'i Jesosy Kristy hoe talenta. Misy olo managna talenta araiky, misy managna talenta roa, misy managna talenta telo, misy managna talenta efatra. Dia nampiasainao tamin'inona ianao. Possible zany olo araiky, viavy araiky, lehilahy araiky mahay raha misy 5 karazana. Fa mampalahelo ny ankamarony tsy ampiasainy le talentany. Zay matetika valok'olo matetika magnontany anao pasteur zany sady pasteur anao miasa yao za talenta oza izy io. Fa tsy hoe pasteur dia igny eny raiky zegny ny naboko izy koa zay. Nefa tokony raha agnatintsika io misy raha maro be. Tokony misy raha maro be. Mety possible mety mahay mahandro anao. Nampiasainao zay le fahasoavagna namen'ny tompo anao. Manompo an'Andriamanitra anao agnatin'izy. Mety mahay mira anao. Nampiasainao izy igny. Tsy haiko mety mahay magnentagna anao, mahay an'izao anao, nda nampiasao zegny. Tahiny Jesosy ianao. Ny fampiasanao ny fagnomezam-pahasoavagna agnatinao dia agnisan'ny fanompognan'Andriamanitra. Mijoro amin'ny fahamarinana na dia misy fitsapagna aza. Fanompognan'Andriamanitra daholo zany. Zay vao marigna aminao le teniny hoe avahako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mijoro amin'ny fahamarinana na dia misy fitsapana azy. Anao mety agnatin'ny tsy fisina nefa misy raha hafahafa proposen'olo anao ambadika. Ozinao za matahatra an'Andriamanitra, za tsy magnano zay. Zay toe-po zay tompoko dia fanompona an'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ianao. Amen. Ka ny fanompona zany revagna tsy voafetra. Ohatra za zany zao hoe pasteur dia mitoriteny fogna ny fanompoko, non tsy voafetra. Azo atao koa manompo amina vavaka. Zay le tsika intercesseur. Na même manao na tsy agnatin'izany titre intercesseur zany agny an-tokantragnonao anao mivavaha. Mba mivavaha ho an'ny hafa, mivavaha ho an'ny pasteur, mivavaha ho an'ity fiangonana ty, mivavaha ho an'ny tanàgnan'ny Tomasina. Fanompognan'Andriamanitra daholo zany. Mivavaka. Karakory ndraiky araka le olo hoe tsy manompo. Hoe avahako ny manompo asy ny tsy manompo. Natorotoroko anao telo hoe manompo. Ny tsy manompo ndraiky io tsy voatery olo magnano raha tsy manjary. Le metsika agnarana ndraikindraiky gentilisa. Tsy zegny, tsy voatery zegny. Tsy voatery olo magnano raha tsy manjary ampabe maso foagna. Fa voalohany indrindra ny olo tsy manompo dia olona tsy miraharaha an'Andriamanitra. Io tsy tia lalazanahary zay. Fiangonana zany aminazy tsy zany raha miinteresse anazy. Tsy manompo izy. Tsy miraharaha an'Andriamanitra. Dia avy eo mandany sitrapon'Andriamanitra. Fantany fa tsy mety raha ataony fa ataony fo. Fantany fa tsy izy io fa izy lasa fo. Tsy manompo izy zay. Mahafantatra ny marina nefa tsy mampiatra. Mahafantatra ny marina nefa tsy mampiatra. Hainy tsara zao fa marina raha io. Fa io tsy ampiarina. Mahafantatra ny marina nefa tsy mampiatra.
dia avy eo ny olo tsy manompo ihany koa dia manao ny sitrapony manokana ho ambony noho ny sitrapon'Andriamanitra. Manao ny sitrapony manokana ho ambony noho ny sitrapon'Andriamanitra. Plezirany zany no mavesa-danja aminazy fa tsy raha iny zany sitrapon'Andriamanitra. Dia jerevo sao dia mba tafiditra agnatin'izany lista zany ianao. Fa misy fagnoharana tsy dia tsara zay volagnintsika tary amin'ny voalohany, ny marina sy ny meloka. Dia ny manompo sy ny tsy manompo. Anao zany raha vao tsy manompo dia manina anao zay? Meloka. Meloka. Io zany revagna io hoe fitsarany lanitra dia naketo ange izy fa vita. Dia tsika jiaby mafantatra raha ataontsika io isan'andro, raha anao mody fanina fo. Anao tafiditra agny sa tsy tafiditry? Fantapantanao fa boka ranonao anao za mieritreritra hoe isy filaharam-be hono mbola nitsaraigny maloha zareo va volengo mala mandindigny hely zareo va nitsapagnana isan'izany io agnatin'ny ray mpimaso io voatsara daholo olo jiaby. Na anao ke zo afaka mitsara tegna anao anao fa ranonao raha agnaty tarafonao ko fiarahanao amin'Andriamanitra, fiainanao madinidiniky andavanandro, fa anao tsara be hoe eriny 4 cm miainga aminao koa hiakitra. Sasany mba mambokona mingi sy tombony tany to malaky weza uzy tany weza. Sola uzy niaraka uzy de rasta uzy voi fanare. De dinio den zao. Safidio den zao. De raha mbola afaka magnova miova. Ndao anompo an'Andriamanitra. Satria rehefa agnambony ty fiainana ty eto tsisy zavatra maro be azonao atao zany afa-tsy ny manompo an'Andriamanitra na manompo ny devoly. Zay ihany. Ary rehetra possible afangaro zany, tsy rehetra mifagnaraka. Rehetra d'accord zany. Isa de anompo an'Andriamanitra na nompo sampy tsy possible zany. Sakesy maso reo. Tsy fagnaraka mandrakizay. Zay mahatonga atsika zay mitondra ny fagnan'Andriamanitra io raha vao tafiditra agnaty fiarahamonina agny ndraikindraiky tsy tian'olo. Tsy azoazony zareo fotsiny tsotro zao anao tsy magnino anao fa anao tsy tiany. Ary atao resabe tsy azoazo koa madama io e. Alako ngia io e, vao mijery ananjy zakara fa tsy à l'aise. Anao nefa tsy magnino. Fa zay le izy. Ary possible koa ny kintana anao midéranger anjareo. Ny étoile anao. Vao iagnarana anao iny tongoniny de fa misy raha mangororo ambadika. Tain'Andriamanitra anao. Reo le izy ravane. Manao ny sitrapony manokana ho ambony noho ny sitrapon'Andriamanitra. Agnisan'ny afantaran'olo tsy manompo ihany koa dia manompo ny tombotsoany. Avantage manokana agnanovany izy io. Manompo tombotsoany. Ataoko ihany ty sao de mba mahazo esy. Ataoko ihany ty sao de mba meny karama za. Za ve de ho jereny fotsiny manompo ny tombotsoany. Ary maro olo tratrany ty par intérêt anaovany azy. Manompo vola, manompo tombotsoa sy vola, manompo mba hanana voninahitra. Mba amizay mba volagnin'olo io ny agnisan'olo tranainy indrindra, be osotra indrindra. Izy ne misy raha karan'izany no agnaty fiangonana igny. Mangala marovy regny olo be osotra indrindra mpiangonana kato. Misy mitatao zany ny antsika kato amizay. Misy maventy mitsy ositra ny sasany. Aya. Anare votselatsela regny mangala maromaro ositra agnatin'ny regny nefa tsy tamy. Babandraha. Fa faridangona. Misy menace tsy moramora mitsy. Hitanare andare mikitikitika ositra ato anatiko io. Manompo voninahitry. Zay teo lehibe aminareo izy magnino izy? Ko mpanompo zay kely indrindra. Zany hoe io fanompoan'Andriamanitra zany rehefa resaka fanetrentena izy io. Zay asehonao n'Andriamanitra. Fa tsy poerapoera.
za zao na za nitsovinare dada ino io za tsy agnaty loko mihitsy hoe za farany maventy akato zay za tsy ary letritry zay andray mandeha ary za tsy mahita hoe za lehibe njovy zay za tsy lehibe njovy fa manompo koa diko aketo za olo tsy amianao voly raha midradragna aketo fogna isan'andro verinao ino zany tsy manompo miasa lao amy zavatra andeha ho partageko aminao za andro alina tsy matory atsarany andro ke zay mba natoritory antegna de mbo erzalahy foana sy antegna tonga teto fa tsy maintsy mitsangana eto anoloanao mampianatra anao ino agnaran'izany manompo da iny tompo ianao tsy andeha ilako raha aminare ndraiky ahoana antsofoko ndraiky anao kory fahitana toriteny tegna namango a isaka miravogno za magnantsonare magnanjy ahoana raha anao zay nasaigny nagnalizy toko le mbola magnandrigny regny mbolo lava lalagna anao mbolo lava ahoana aloha fahitanareo le Matthieu 35 teo mbola andeha lavitra ary tongava lavitra amin'ny anaran'i Jesosy zay le izy avako aby manompo tombotsoa manompo vola voninahitry na zavatra hafa hosolon'Andriamanitra izy zany tsy tiany ho hita Andriamanitra fa izy ny tiany ho hita zay ny olo tsy manompo zay ahoana fahitanareo ohatra mandroaka devoly izy mitody kely ohatra ty volagny zay zahavinareo ato azao tsy Andriamanitra zegny le tiany aseho fa izy ato koa raha igny izy mavetra tagnana amin'olo zay ato koa zay aty mazo tiany zegny le amiagna agnarana rahalahy avo pasteur avaratra tonnerre faya tiany izy le ambombosy de jereva amizay fa ifiainany tsisy raha miova vavan'olo fogna oh grave eran'izay fo ino mora ilagna raha magnan'izay le ataon'olo hoe grave igny nefa tsisy raha aby agnaty poso mafy igny nefa tsy hitanao ino le mampamafy anao or nefa agnatin'ny fanompona io ao izy de hitahany haninao sy ny ranonao ao ary hoe sorona aminao ny aretiny resaka toe-po le izy avy ko aby fo fa tsy fireharehana tsy fisehosehoagna ty ivelany aza meky andeha antsovin'olo hoe tsy zay raha fa bishop misy namanay zay zany bishop zany hono izy antsovinao rahalahy zany karaha le magnasara zaka ananjy tsika tsy mitovy ao izy ty zegny anao mba mifangay da ahoana rahalahy asio fanajana kely azafady ao izy oy mavesatra be mihitsy le titre zany tsy lasany za raha riavagna tegna ifonako amin'Janahary zany za tsy de tiako loatra za le antsotsovogna amin'ny apôtre halako bizy ndraikindraiky satria maro loatra olo magnondragna amin'ny agnarana zany ale za raha fatsovinare pasteur fogna fa izy nantsovy dada izy koa fa tsy hainare gnanao nanzy fi le antsotsovogna amina raha izy zany ndraikindraiky misy olo tsy mahazaka izy io olo vo nampianarinao mandroaka devoly niany fa tena antsovigny pasteur izy pasteur Jean Claude izy vako plein temps zafady aminareo tsy anareo edy izy volako sare de za virana reke io atsika intercesseur karaha le raha grade be na général regny raha apetaka zisika amina vilagny za nomboaly gaga nahita vilagnytsika toko misy soratra intercesseur mandeha ataoviko soratra koa micro tova raiky Davida ala izy tokony tsy koragnina ampelipitra koa na irana tao boendagna be maroka le ta iny tompo ane anao misy raha zany avako aby mila tandremagna amin'ny fiainagna ty jerevy moa nataony Marta sy Maria moa
I Maria izy koa fa nanomboka nikoragna Jesosy dia nipetraka izy tapilipoza izy. Direct Jesosy magnazava karaha toaka zegny ny atao hoe manompo dia magnino dia ny atao hoe zenohon dia toy po dia direct Jesosy dia nipetraka. Ary sira za fizy tao nandrenao dia fa tsy karaha ataonao mivandravandra be. Fa i Marta ndraiky indra natao ndraiky zafady le manana agnarana Marta fa tsy anao zany fa agnarana mitovy. Izy tetika amboarigny hely ndraiky raha hely amin'ny salon aketo izy. Zany zegny malaka borosy tampoko ndraiky dia borosy tragno. Nao atanimbolina direct borosy tragno dia magnano passifon. Ty style amin'ny Jésus Christ izy. Fa iraiky vavy nipetraka dia niresaka mihitsy amina dia sitraka koa zany za zany padignery maloto dia ipetraka agnakeo. Resy tafiditra vavadiny lagnitra zany mihitsy viavy karahan'ireo aozy. Satria zany le te hisehoseho, te hiseho masigna be, te hiseho ananjy mafy, anciens, tsisy matery. Zany revagna manimba zany e agnatina fanompoagna. Anao za mieritreritra sefo be zany agnatina fanompoagna tsisy sefo be. Izay no anandratan'Andriamanitra anao. Fa raha anao miteny hoe za le plus haut gradé de mpivavaka akato. Akato revagna tsisy zany. Zany zavatra zany mibloqué olo maro mahatonga valim-bavaka anany tsy mety mivaly. Mivavaka ho an'olo anao mivaly vavaka olo fa ninao tsy tonga. Ny antony anao mihitsy le mila miova. Anao mila miova. Olo ndesinao mibavaka nazo miliara, anao rehetsy 5 taonga tsy tonga. Raha marigna zany. Olo ndesinao mibavaka jiaby ndre mijoro vavolombelona tao. Anao ndraikidraiky na roa hoanigny manahira. Zahay marary vavony nefa tsy mavidy efa tsy atody. Tiany zegny hono atody tsy raha tiany izy fa hidy le efa vidiny. Toy-po io ravane. Maromaro izy tena toroko dia anjaranao mba malaka ananjy. Hoe aiza amin'ireo zany ny tokony agnitsianao ninao. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Ka tsy ampy zany ravagna le miteny hoe kristianina za. Fa question hoe manompo ve ianao? Manompo ve ianao? Satria ravagna ny fiainana sy ny voateraky ny ologna tsiraikiraiky dia tokony ho hita agnatin'ny fanompony. Agny zany tokony ahitana anazy. Mahitrarety moa zany ravagna raha fen'olo tegna manompo fiangonantsika ty. Lasa lavitra ny atsika. Hoe tegna manompo daholo ny atsika toga akato. Fo madio, tsy miatsara velatsy. Fa nendrenge na atsika akato ary magnaratsy fiangonana ty ndraiky. Atsika akato. Raha mbo tady aniriniry bebe hely dia fa anao ndraiky mampiemotro. Fantaka anao mangala maramara e. Fa ela be za takato. Ohatry olo zany mbo mafanafana fa aloha za tsy zaka raha maro be fa sao dia faizin'Andriamanitra sahala Miriam aky anao boka agny tanao ananjy. Za anao le olo mbo mafanafana fo jiaby miemotro dolo takany. Tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Le magrave an'iny revagna izy tsy miala keo. Raha mbo miala moa tsy raha isaoragn'Andriamanitra namono akoho tegna. I tsy miala io fa i ndraiky raha magnaratsy fiangonana io fogna raha tabany. I raha ratsiny iny efa pitrahany. Mba samy mifampijery edy maloha dia mifampijeryjery ely fo. Akoho izy sa tsy akoho? Tain'Andriamanitra ninao. Tainy Jesosy ianao e. Ka ny mampiavaka olo manompo revane dia ny fony. Fony. Zay ny mampiavaka olo manompo, fony. Za ndray andro nisy
défaut nataona ray aman-dreny be zay. I ray aman-dreny ray aman-dreny be tena ray aman-dreny be natafatsangana fagnahan'olo maro. Dia nisy nanakina be izy tamin'izany, efa tsy rariny tsony zareo mba ray aman-dreny, zareo mba olo maventy anandrandraigna rehefa ataonjary dia nahelinjareo koragna tsy manjary. Dia ho za tamin'jareo, anareo zao magnakina ananjy mba natafatsangana raha natsangana io ve nareo? I olo nikianjareo navavonjy fagnahan'olo angamba ataoko raha mbola 10 000 personnes farafakely olo niova fo tamin'ilay olo. Zany ane za tamin'jareo mahatonga an'Andriamanitra magnakapoka olo io, kapon'Andriamanitra, satria olo kianinao na raha vitany amin'ny tsy vitanao, olo ratsiratsianao asianao titre sy ny namany raha tsy manjary nefa ny onction ndesiny aby tsy ndosinao. Tompony hitaditsika jiaby fo io fanompona io, ary ny amaritanao ny fahalebiazanao agnaty fanompona manomboka jambanao am'izay mety ho défaut ny hafa, fa mivandravandra masonao mahita défautnao. Fahalebiazana zany ndriavana. Fa raha mbola mivandravandra masonao io mahita nin'olo fa aminao izy jamba, mbola sarotra jirivo moa Mosesy avane andeha ho kapon'Andriamanitra zanak'Israely. Mosesy mihitsy miteny raha azo atao izy fa faotsy ao amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Azonao fahazaringana reto olo reto. Mosesy tsy nahita fa tsy fiarovana ny hafa. Zay le fahalebiazana. Zay natonga ny Mosesy mifagnatrika izy sy Andriamanitra rehefa miresaka, satria nanana toe-po hafa mihitsy izy. Ary voalazan'ny Baiboly fa i Mosesy ony dia malemy fanahy. Ary ny olo mpanompo an'Andriamanitra dia iny toetrany manana fahalemem-panahy. Engane mba ho aminao zany. Fo. Faharoa, fankatoavana. Zany aby raha hita amin'olo manompo, mankatoa. Ohatra fotsiny zao, mba tonga antsika zao isaky ny fin du mois, début du mois, manao fanadim-pisaorana, anao ve mba magnano an'izany? Sanao le mody fana, hoe niany marina fandraisana, adiniko itsiny. Nefa anao manompo. Ty le raiky tsy tianareo igny, tahin'Andriamanitra anao, mody fanigna anao amin'ny ampafolo-karena. Satria lazainao fa testamento taloha zay, testamento taloha boky. Tsy mankatoa anao. Tahin'Andriamanitra ny antsika jiaby. Fankatoavana. Izy amin'ny Jaune 14:15, Jaune 14:15 hoe raha tia ianareo dia tandremo ny didiko. Fitiavana an'Andriamanitra daholo zany. Satria ravagna ny fanompona tsisy fankatoavana dia mety ho lasa fisehoseho ny ivelany sisa. Raha vonao manompo tsisy fankatoavana, mba ataovy zavatra mavesa-danja agnaty fonao koa hoe zany manompo an'i Jehovah. Mba asio valeur ny agnatin'ny fonao lalagna hoe zany manompo an'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa ahita vokatra ianao. Fahatelo ny fahatokiana. Fahatokiana. Mba fidèle anao fa tsy de loyal. Loyauté. Loyal anao. Satria apetraka anao mety izy zany rehefa ny karaha ataon'ny tokantrano, karaha ataon'ny havantegna io ohatranao manana papa sy mama dia akao anao mipetraka. Direkidraiky ny rehefa tsy voatery mahafinaritra randragno koa fa tsy mivoaka tokotany anao hitaregny nagnadany ndraiky mamanay andreo. Oye, izy koa raha no ny babaka tsy alafa manahira-tsaigna anahy, ivoaka tokotany anao raha naty tokantragnonareo. Zay tompoko dia endrika tsy fahatokiana. Ary firifiry moa zany ndraikindraiky amina mpivady aratsiratsiny amin'olo ndraiky vadiny. Tantaraigna amin'olo ambadika, kane tsy mifankahazo tsara be nefa izy bikiby telo vola. Mba magaga. Raha ifosafosainy amin'olo fogna i ramoseny iny zany hoe vake potsepotsiaka mandrora. Raha ratsy morana bikiby anao. Ary aza mba midimiditra amin'io aferaferana mpivady io. Gagnandraha amin'io anao.
Imit possible dimlat ska fefa ni mbal mangarat ramsin. Amnin ni jangat leko. Dirani seran kurang nano isi je ingaton kurang aku. Oh Deus. Sul jab mar ngarat yantenga efna gido. Manu dentet teste kwarai pela zi teste ko. Esse fanka haja uso que já será você. Teni dadangan sana. Fanta kom noza wan rantangan nuling sama bit ni. Tai tu poleno. Ara vo afer na pvad kan ni didire no fara volanga no turndam sini. Isti azukara mani olikele. Ya. Ano fusene ka. Fin du mois. Saya misra kurang aus. Dia lebih vola debloqueia barei. Misra kurang não. Teno ini drada ngano. Tumpa ni tai no. Tem Jesus não é. Fato kina. Lucas 6:10. Os Bible zai matu que am kelindinda. Upana pa kampe. Lucas 6:10. Isan sinabi ni anrekt fazer zavatra tono atao vem fato kina. Aza mivady. Tsara mbola nisy rehefa mpivady ka lasa lavitra. Nanomboka ny fivadiagny voalohany tandangitra tao dia Lucifer. Ina ny afarany naringan'Andriamanitra, nazeran'Andriamanitra, niravain'Andriamanitra le toerana nisy anazy. Satria tsy nahatoky. Mandana foagna mahatoky. Na dia maharary ianao ara le izy. Faefatra ny fitiavana. Ireo zany raha mila hita amin'olo manompo reo manam-pitiavana. Satria ny fanompona marina dia miorina amin'ny fitiavana. Anao tsy le olona rancune be regny. Anao tsy le olona tsy tia vahiny. Zay koa ndraindray olana amintsika samy mpiara-manompo n'Andriamanitra ato. Raha vao izy zany lefa nanompo teo taloha, tsy keny misy olo miditra le vitsivitsy foagna antsika. Alo maloha erandre foagna antsika magnano délivrance fô aza mpitipidiragna olo-tsolo mihitsy maloha. Alo maloha karandre fô maloha tsika mpihira akato fô aza mpitipidiragna olo mihitsy maloha. I tsy magnino namba antsika jiaby akato lasa mpandroka devoly daolo. Ino problème? Tsisy problème na antsika jiaby akato lasa mpihira fô tandre misy beky mamalampeo voninay micro nao. Tsy taloha izy koa escalade regny misy gôva raha mitsanga anao ka lipo regny. Itsy izy iny fa defa efa hidraky zay le anjara fanimpony. Zangana fo izy eo. Itsy ary niady micro amile zaza re zay mihitsy hoe ave voilà anao. Tsy fantapantany le bo fahaizany an'le lalao. Fitiavana. Dia avy eo ny fanetrentena. Fanetrentena. Io koa zany raha mila hita io revana. Fanetrentena. Ary ny olo tegna ampiasain'Andriamanitra revana tsy poerapoera zany. Tadizany. Karaha ataonao za viavy. Tsy eraky lalagna igny anao mivolagna hipetraka tegna viavy be. Olo jiaby ataonao maregny anao viavy be, viavy be, viavy be. Raha anao zany dradragna hoe za viavy ataonao regnin'olo sarim-bavy ana. Viavy zany tsy mila midratra. Tonga dia fantatra iry ampela, apela soa, apela kidy. Tonga dia fantatra hoe izy anao, fa tsy mila mizesta. Fa tampera mafana be ve dia volagna tandremy zay lafa mafana tsy fa tampera mafana izay matony teny. Frigidaire anao mandeha tsara igny ve dia teny manitsy any ato. Nato zay zavatra asehoseho tsy norma. Tahiny tompo ianao. Fanetrentena. Tahiny Jesosy ianao e. Dia ireto misy lesona tiako mba soratanao kely an'izay mandrainao tia, zay tsy maintsy ataonao raha tegna vonona nompo an'Andriamanitra ianao, mamaky sy mihaino tenin'Andriamanitra isan'andro. Mamaky sy mihaino tenin'Andriamanitra
isan'andro. Dia avy eo mampiatra azy, manao pratika. Isan'andro anao tokony manao pratika tenin'Andriamanitra. Ty zavatra nytenenin'ny Tompo ampiariko ty. Manaiky ahitsy. Anao zany zay riavagna raha mavesatra be amin'ny vavanao iny le hoe mialatsiny na mifona, manao azafady. Tegna milaza aminao koa za fomba lolava lalagnanao e. Anao zany le tsy mahavita mihitsy hoe tegna ialako tsiny, tegna mangataka azafady. Ifonako fa io zany riavagna nirena mety hoe natezitra olona anao, dia azonao atao tsara ohatra hoe tezitra taminao vadinao, mialatsiny anao fa tezitra nanao zavatra natezitra anao. Mpiara-miasa aminao ohatra hoe tezitra taminao, tegna ifonagna rô raha vavy e, nanao zavatra natezitra anao. Mety marigna anao fa nanao zavatra natezitra anazy. Azonao le izy. Zay fanetrentenanao zay anandratan'ny Tompo anao. Hita agnatina degrena fiainana karan'iregny zany ifanetrentena. Misy olona tara izy ohatra ny fanao rendez-vous aminao, io tsy mialatsiny amin'ny fahatarany zany. Naregna mbola tsy nanomboka, aozy ndraiky. Tokony efa natomboka anareny e. Olo mba hiteny hoe ialagnatsiny zalahy fa lasa niandry anahanareo tegna mifona aminareo za. Zay toetra kely ohatrany hoe mevagna kely amin'olona nefa sarotra amin'olo marobe mba miteny zany, indrindra fa io mo hoe azafady. Mahavita magnazava lava be anao zalahy ivolagna raha fo hely zegny maro manahira azafady anao. Nefa igny magnasitragna raha maro be igny azafadinao. Ao ary fa tsy hagnano an'izany intsony zahay. Tanao, atsika rehefa miresaka amin'ny zanakatsika regny, misy fotoagna zanakatsika io miteny an'izany, za tezitra amin'ny papa mihitsy za io. Halako efa nagnino anao tezitra aminahy. Halako za le antsika nandalo tary, nandalo fotsiny anao tamin'ilay raha nasiako vidiky jusque tonga an-dragno aty. Dia minao mody miteny aminanjy koa hoe ya azafady fa tsy hagnano intsony papa fa amin'ny magnarakaraka anao. Dia vita. Magnasitragna raha marobe le izy. Fa alenao miankany amin'olo 2 semaines toy zay volagna phrase dans 5 secondes azafady. Toe-po izy io. Zany ndraiky aloha karaha mbola katikato vavako tsy misokatra amindray. Zany toe-po. Nefa io ny mpiandraikitra be mpiangona hony. Mpandroky devoly mihitsy asany ako. Io ny miofagna pasteur zany hony izy ko. Izy io ny le mpitagna tante vavahady ko. Lelan'ny fahasoavagna zany hony izy io. Agnaragna fô mavinty be karaha iny. Zare zay ngony akay. Zene tercesere. Zene zenoni. Tsy magnanjany avako efa ity toe-po. Eza hoe izy toe-potsika io. Hita zany riavagna ndraikindraiky amintsika samy mpiandraikitra rio. Ake ndraiky misy tsy mifampivolagna ndraiky, groupe-ny riano ndraiky tsy mivolagna amin'ny groupe-ny riano ndraiky. Fankahita ake dia famidimby mizaha fo. Mialagna e zare enjana. Dia eritrereto hoe hitondra anao andeha aiza zany toe-ponao zany. Tondra andeha aiza. Avitanao ino zany toe-ponao zany. Ampiasain'Andriamanitra amin'izany ve anao? Ianao magnano asan'Andriamanitra nefa miavognavo. Magnano asan'Andriamanitra anao nefa anao tsy volagnanao rahalahinao. Ten'Andriamanitra mihitsy mamaly an'izany. Ataonareo akory moa fitian'Andriamanitra zay tsy hitanareo maso. Nefa i rahalahinareo zay hitanareo maso io tsy hainareo mity anazy. Ataonareo karakory ny andeha hitian'Andriamanitra tsy hita maso. Tain'i Jesosy ianao. Ka mitodika amintsika jiaby mpiandraikitra zany lesona zany. Amintsika zay milaza fa manompo an'Andriamanitra, nampinotsotra anao, aiza ho aiza ny toe-ponao. Ndana rehefa tonga eto hoento amin'Andriamanitra ny fifantohanao. Mba efa nanolotra fifantohana tamin'ny tomponao zay. Hoento anatren'Andriamanitra ny fifalianao. Nanolotra fifalianao an'Andriamanitra anao zay. Hoento an'Andriamanitra ny fotoagnanao hoe ty fotoagnako niany ty, Jesosy atokako ho anao. Fa tsy zekiteteka anao za montre. Za montre. La avec tourté nianjagna e. Zany raha tao. Izy amin'io mpiangonana eo. Tsy mety tapitra fogna raha tao.
tsy foinoan'Andriamanitra ny fifantohana. Iregnana dia efa mikontra avany ifonao tonga aketo io mikontra io rehefa nandray mety tsy mahavoatogny vavaka marobe aby anao mety tsy mahay mivavaka aby ary fa anao kosa hitan'Andriamanitra fa nanolotra zavatra ho anazy. Io tsy voatery vola na pozinao mandeha mivavaka igny dia fa zavatra atolotra ho an'Andriamanitra hoe. Bahitra reto moa rehefa raha zany dia mpivavaka anarety voasorta elony za. Leo za aminareo za mijery ny ivelany fa ny ato anatiny jerevana. Azoko atao tsara zany ve natolotra na ho an'ny Tompo. Dia zegny mimoy anazy zegny dia very dolo nareo jiaby re. Or nefa zay zavatra nataoko zay mety nanimba olo, mety nampiemotra olo, mety natonga olo tsy vavaka tsony, tsy fanompoana an'Andriamanitra zay ny nataoko tabady. Dia raha voanao mihitsy zany magnano zavatra efa magnelingelina olo fa tsy fanompoana jijay. Hoe anao onjany isika roa mandraigna zany tsy maintsy mivavaka mafy fô fagnantsovanao fanamasina zany spesial. Nefa olo magnodidina ake zany mbola tsisy tia fivavahana. Ireo aneny ndeha tominao hoe aneonao fahatsarana. Za fa avy nifagnila tragno tamin'olo magnandra magnanjay. Tompo, zay tsy tia vavaka mafy. Ataovy mahita izy. Atao mahita olo. Ivavaka ananjy zany amaliany monmonigny n'olo avy ambadika ko. Atsika nefa andeha hitonga olo andeha hivavaka. Nefa le olo sorena amin'ny raha ataotsika. Dia hiteny ve anao fa tegna izy nenay ty zay tsy magnaraka an'ity kondro agnafobe donc sia zay rehefa ny atao hoe olo nafaka tsy magnelingeligny olo sady tsy voaelingely. Za zao namba raha fitanao kavy dolo molotra anao jiaby ambony ambany za tsy problème amin'izany ka tsy raha molotra anao mavesatra. Dia za ndraiky hono zany manana problème hono fa anareo ve mba mahita mba mety ve molotra jiaby ambony ambany atao débat ndraiky raha io. Tsy raha molotranao mavesatra. Fa atsika zany rehefa raha magnandregny ny mameno fotsika nefa atsika milaza fa manompo an'Andriamanitra. Tsy tafantoka zay hono izy misy olo mihinan-tsigara zay mipetraka tankilany. Tsy raha nody vao ny tuberculose am'zivo. Avy le agny izy koa tsy fantriahana. Agnarany koa ny magnoro vola. Misy nga zay mpangatika vola aminady izy ny misisitry sigara fa zovy zao andeha agnomea vola andeha hiroanao. Amianao 5 000 izy dorany nefa anao tsy mahasa magnoro 200. Nanjy dorany misy 25 000 dorany. Tainy tompo ianao. Ny olona afaka, ny olona mpanompo marina tsy voaelingely nininy ary tsy mpanelingely. Tsy mpanelingely. Zany ny matetika mbo teneniko atsika ndraikindraiky ohatran'izao le ohatrantsika zao manao marem-baovao iritiko anareo ato ndraikindraiky mafana voaka fa marem-baovao tonga dia hey misy olo am'zy koa zala mbola mandry mbo alegny moramora fogna izy zany ko mbola davanandro maloha mety reto zany raha anao nareny fiangonan'olo nagnano hoe tianao dia vignitra amin'izany izy lazanao misy démonia. Izy ka devola mbola madinika ka tsy tamy anodiny mety misy devola anao. Dia anjarany tegna zany mbo mandanjalanjany zany. Azonareo izy. Azoko ataony zao mitoroteny le midabataba be regny fô zay isan'andro. Farany misy olo mbo diandia. Dia mba legny moramora karaha izy ake zany. Tainy tompony anao. Satria anao lazainao fa misy fanahy masigny mbo masigny tsara be ndraiky. Lazainao fa misy osotra osotrino. Satria ny zavatra ataontsika rehefa manomboka amina fiteny, amin'ny fitondran-tegna, amina raha jiaby mila zavatra magnome voninahitra n'Andriamanitra. Zavatra rehefa magnome voninahitra n'Andriamanitra dia mitory filazantsara izay. Zay le izy. Raha vao zavatra magnome voninahitra n'Andriamanitra dia mitory filazantsara. Manomboka miaiko olo izy koa karaha ndregny rô ataon'olo mivavaka karaha metimety aminahy. Tsy zany ravagna ny sasany karaha ny fô regniny tsara fa mbola agnaty quartier izy.
Raha hafa ndraiky boka karatotsika zo agny tanandava agny agny rô zegny foandry atany anao tendegna ty ala tokale fa agny koa moa tsisy fotoagna isan'andro fa indray mandeha isaky ny alahady any no godododo maresaka zay zavatra zay mila anagnatsika kristianina zay toe-po manompo zay manompo ny hafa raha vao magnaja ny hafa anao dia efa manompo ny hafa anao zay zavatra zay ataonao ho an'Andriamanitra mazava aminao ngamba zay afatra fo zay mba agnotanio kely le olona akaikinao ino tamin'ny lesona teo hoe voarainao mba agnotanio izy nafanafana izy teo igny nanontogn'olo maromaro nazorizorindambany sasany tandremo ndraiky sao de zavaky nataony toroteny voatogny tao atsika nataony toroteny atsika raha fa lasa fa vita hitsangana atsika hivavaka tena mba mangatana androany mba agnisan'ny olona ho lasa mpanompo mahatoky ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sandraton'ny feonao raha eo misotranao zahay raha mbola afaka naheno an'izany lesonao zany teto androany mino aho fanamasina fa anandratra olona maro am'izay anao manomboka androany mino aho tompo fa tafapita tamin'ny tsiraray avy ny afatra mino aho dada malalo fa tsy misy na dia iray aminay reto ara tsy afantatra ny tokony ataony intsony manomboka androany fa manomboka hitombo fahalalana hitombo refy hitombo fanetrentena raha kofana amin'ny ranao Jesosy eo ny hoavinay tsiraray avy ho tahinana ity fiangonana ity fiangonana ay miara-monina amin'olo fiangonana modely fiangonana feno fifankatiavana fiangonana ahitana olona manetry tena fiangonana atsapana ny herin'Andriamanitra misy saotra tompo ary aoka zay natioranao Kristy zay hitoetra amin'ny tsiraray avy hitoetra amin'ny isambatan'olona ame azo hery zay tompo ame azo fahasoavana mba aizanay manompo anao satria tsy tianay zay tompo ampitoviana am'le hoe marina sy meloka teo fa mino Andriamanitra fa ho marina zay manomboka androany satria anompo zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen te tanana ho an'ny tompo mazo toerana zay ny fotoanantsika teto androany ary isoragna anao naharitra hatramin'ny farany indrindrany amin'ny fanetrentenanao tonga teto mino zao fa nasoanao ny lesontsika androany ary dia agnatanteraka fanatritsika raha ny omaninao hivavaka sika tompo misotranao zay raha afaka amafy eo amin'ny fanjakan'ny lanitra aoka dada malalo ny fitahinao sy ny herinao ameno anay andrakotra anay aoka tompo ny fahasoavanao sy ny fitahinao ombadika reny famafazany regny amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia tantazitsika ny fanatitra Tompo voatazy rehetra tonga teto mandresy rehetra miatrikady sitrana ny marary rehetra
mivaha ny olana rehetra, ho tanteraka tompo zay rehetra kasainy, ho tonga ny amin'ny tanjony izy. Dia ho farana antsika amin'ny fotoana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe rainy aozy any an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ny tian-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay an'io zay nasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Teneno amin'ny akaikinao hoe manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Samby tahin'ny tompo daholo maomby azy.